Pemirasan. Akimu ngono 5.000. Itu kira sedena itu. Mem berangkang sebelum gelem ra. Kalau itu gak ngerti sih. Kira nguyo aku. Nek muni nek mangan ngono. Kayak emang ngono. Ora males lho. Dadi kira-kira mangamu. Mas, 10. Mangimu. Rantai brengot masak kon tuku ya. Apa dijabuti? Dibrongot. Masih kok tidak selesai. Sini kondeng Pak. Kamu mampir BRI ya, Mas? Siapa? Cinta. Saya ketemu. Menang wae, rahasia ilang. Biasanya memang, biasanya mampir nyanyi Tanjung Plik. Iso. Iya, wae tenang ya Mas Eko. Rong puluh kok. Pak Kaji lunga. Orang jantung ngangkat. Kaji lunga. Ada jalur balen no. Balen no. Kan gak kene barang tas 10. Kalau malah jauh utang 5.000 gelemnya. Pak Kaji. Utang gelemnya. Pak Kaji lunga ya. Pak Kaji liyane suka. Sudah dulu suka. Pak Kaji lunga. Kamu haji ya? Kaji juragan rosok gede kok. Nang omah, nang omah. Ya wis lah. Apa kene ngeleng kene? Lah nek jaket iki lho Cul. Jaket iki. Apa jamu makan lho. Lah iki jumlahnya bukan coklat. Kadang dibalik nanti. Sifat katut barang ya, Mas. Katut barang pakai ngeleng. Dah jaket tampil selawe 20 molas 10 sama 5.000. Wis ki ngerti kabeh 5.000. Wis ngono langsung wae. Oh, lunga. Mau nih. Kira-kira